Poštovani gledaoci, počinje magija sedme umetnosti. Dobrodošli na 11. festival srpskog filma u Čikagu, koji se, kao i prethodnih godina, održava u predivnom ambijentu AMC teatra u Rozemontu. Ove godine pod sloganom U ritmu pokretnih slika. Odbor ovog festivala na čelu sa direktorkom i osnivačem ovog festivala Slavicom Petrović potrudio se da odabere najbolje i najnovije dugometražne i kratkometražne filmove naših stvaralaca iz dijaspore. A sada bih zamolila Tihomira Stanića da preseče ovu crvenu traku i da proglasi festival otvoreni. Dobro večer, velika mi je čast i zadovoljstvo što sam ovde. Ko zna koji put i što imam tu privilegiju da 11. filmski festival srpskog filma u Čikagu proglasim otvorenim. Festival je otvoren filmom Volja sinovljeva, koji je drugačiji od svega što smo do sada vidjeli. Iskonska priča o dobru i zlu i porodici, epska avantura inspirisana našom tradicijom i epskim pesmama u režiji Nemanje Ćeranića, a po scenariju Strahinje Mađarevića. U glavnim ulogama su Igor Benčina, Sergej Trifunović, Isidora Simionović, Marta Bjelica, Jovo Maksić, Petar Benčina i drugi. Uporedo u drugoj sali prikazan je film Megdan između vode i vatre, sportska drama protkana ljubavnom pričom, scenariste i producenta Alekse Balaševića. Film je režirao Todor Čapkanov, a uz Viktora Savića glavnu ulogu tumači Nina Seničar. Pa ovo je ne samo moj prvi put na Serbian Film Festu, već i prvi put u Čikagu, tako da sam onako malo puna sam utisaka i zaista mi se sve jako sviđa i nekako je divno zato što imam osjećaj kao da sam u Srbiji. Potpuno sam okružena, evo i ljudima u našim nošnjama, da, i naravno čuješ srpski svuda, juče smo išli da jedemo neku fenomenalnu srpsku hranu, tako da meni je srce puno. Baš mi je drago zbog toga. Doneli ste nam sportsku dramu protkanu sa ljubavnom pričom i se već svoju beogradsku premijeru. Kažite nam ukratko kako je izgledala premijera, kako ste se osjećali posle premijere u novootvorenom Sava centru. Da, imali smo premijeru prvo u Sarajevu na filmskom festivalu, da, i par nedelja posle toga je bila velika premijera, prva premijera u Sava centru od kad se otvorio opet. Ja nisam znala šta da očekujem, ja sam nekako, bila sam tamo u nekoj sobi sa strane, spremala se, jedno smo došli su kolima po nas i izašli smo na crveni tepih. I na svim slikama, ako dobro pogledate, ima i video i slike, ja sam stalno ovako, wow. Kao da nisam nikada u životu gledala crvenom tepihu, jako je smešno, zato što nisam očekivala da će tako da naprave spektakularno, to zaista je bilo prelepo. Još uvijek mislim da mi se nisu nekako misli mi se nisu oko svega toga smirile. Zaista je bilo jako lepo. Umesto normalnog crvenog tepiha bio kao neki bokserski ring. I tu su bili novinari i fotografi. Onako, stvarno je bilo jako, odlična atmosfera i zaista mi je drago što je to tako popravo. Kako je uopšte bilo iskustvo za vas? Šta vam je bilo možda najzahtevnije na snimanju? Ja se šalim, ali to je istina. Najzahtevnije je bilo to što nisam mogla da se borim i ja u ringu. Ja sam sportski tip, volim boks, volim kickboks i nekako da sedim sa strane i gledam njih kako se bore, to mi je bilo najteže. Ja sam imala veliku želju da uđem u taj ring, da se ja malo borim, ali šalom na stranu to je film naravno o muškim borcima. Ja sam deo te ljubavne priče koja nekako na neki suptilan način u stvari vodi tog glavnog lika ka svom cilju i nekako ta ljubavna priča je protkana kroz ceo film. Bilo je divno snimati film. Ja sam jako puno od tih glumaca i delom ekipe sam se poznavala od ranije, tako da sam imala zaista osjećaj kao da smo svi jedna velika porodica i da to radimo zajedno, da taj film bude što bolji, da što lepše prenesemo tu emociju u publici. Po prvi put na festivalu odigrana je i pozorišna predstava, odnosno monodrama na Drini Ćuprija u izvođenju velikog Tihomira Stanića, gosta festivala i ovogodišnjeg predsjednika žirija. Evo, posle više od 2 decenije izvođenja na Drini Ćuprija, konačno imamo i mi privilegiju da nam je izvedate premijerno. Kažite mi šta je za vas na Drini Ćuprija? To je pre svega veliki roman, ali ja sam 2001. godine sa dr. Iljom Mrkić-Popović napravili iz tog romana jednu celinu i to zaokružio kao jednu priču. Našli smo u samom romanu jednu činjenicu
gde Andrić kaže kako je taj čovek koji je sagradio most, veliki Mehmed Paša Soholović, on je po Andriću osjećao bol od crnog sečiva u grudima i nelagodu jednu zbog sećanja na detinjstvo kad su ga odveli odakle u veliki svet. A onda je na kraju te priče, kad on strada kao žrtva jednog atentata, Andrić kaže da je taj veliki vezir na kraju ličio na ostarelog i prebačenog seljaka iz visokog sela Sokolovića, odakle jeste. I ta nekako ideja je mene svih ovih godina i decenija, ja o tome razmišljam, kako čovek u suštini, i to mi pomaže u mom poslu, kako ne može čovek pobeći, ne treba da beži od onog što zaista jeste i što je njegov genetski kod. Da bez obzira što je taj veliki vezir promenio ime i veru i zavičaj, on ipak u suštini je to što jeste i odakle je potekao. Koliko vam je bilo to teško ekranizovati, da uđete u lik i diplomate i pisca? Nije mi bilo teško. Bilo mi je izazovno, bilo mi je nekako... Znao sam šta želim. I onda sam sticajem okolnosti bio u prilici da sebi obezbedim u tom projektu i ulogu izvršnog producenta i reditelja i kreatora i saradnika na scenariju. Nigde nisam bio sam, ni na jednoj poziciji. Uvek sam imao još nekoga. I čak i ja igram Andrića, ali mladog Andrića igra jedan mladi glumac iz Zagreba, Igor Jurinić. Ja sam u seriji napravio zajedno sa Markom Isiračem, mladim rediteljem, nije on više ni tako mlad, ali od samog početka njegove karijere ja sam dosta uticao na njega svojevremeno i nagovorio ga da studira pozorišnu režiju i on je veliki poznavalac ne samo glumaca, nego istorije pozorišta i glumaca u celom regionu. I on i ja smo zajedno napravili casting takav i podelili smo uloge tako dobro da su nam svi ti glumci olakšali snimanje. Svi su došli spremni i svi su o svojim likovima znali mnogo više nego scenaristi i autori i mi. Tako da sam, zahvaljujući toj dobroj podeli glumačkoj i tim glumcima koji su spremno i zdušno igrali svoje uloge, išlo je sve lako i glatko. Trećeg dana festivala prikazan je film Nedelja u režiji Nemanje Ćeranića i Miloša Radunovića, a po scenariju Stefana Boškovića. Inspirisan istinitom pričom prati život jednog od najomiljenijih pevača na našim prostorima, Džeja Ramadanovskog, kojeg tumači Husein Alijević Husa. Prvi put ste i u Čikagu i na ovom festivalu, ukratko možemo da čujemo vaše utiske. Pa, jako mi je drago što sam ovde, još od početka ove godine zapravo sa premijerom koja se desila 16. januara u Beogradu. Bilo je govora o tome da i Čikago ima svoju premijeru nedelje, međutim do nje nije nekako došlo, a ja sam zaista željno iščekivao, tako da poziv na ovaj festival srpskog filma sam zaista prihvatio oberučke i onako uživam ovih dana. Drago mi je što je danas baš u nedelju imamo i 2 projekcije filma Nedelja. Jako mi je lepo. Huso, vi ste se sa glumom susreli zapravo prvi put na ovom projektu. Iako vam je bliska i muzika i džej, pa kažete mi možda šta vam je bilo najzahtevnije. Kako je to izgledalo iz vašeg ugla? Pa sam taj filmski profesionalni set je nešto sa čime sam se prvi put zaista susreo, ali još i kada su me producenti, zapravo i casting menadžer Boban Dedejić pozvali u ovaj projekat, znao sam da ću moći to da iznesem i imao sam osjećaj da jednostavno sve to mogu da odradim na jako kvalitetan način, bez obzira što nisam školovan glumac, zato što, kao što si sama rekla, i film i muzika su jako bliski. Ja sam bukvalno od svoje 16. godine ispred kamera i često sam bio iza kamere, režirajući neke muzičke spotove,
a ono što je jako bitno za ovaj projekat, moje lično poznanstvo sa Džejem, koje je bukvalno 3 decenije trajalo, i sam manir ovog projekta, taj neki stariji Beograd, mi smo prikazivali Beograd krajem 70-ih i početkom 80-ih. Ja sam mladolik, ali sam ja rastao u jednom takvom Beogradu u 80-im godinama. Tako da sve kad se uzme u obzir, jako mi je drago što je na prvom mestu publika ujedinjena bila u tome da je nađen i prava osoba za tumačenje zaista jednog harizmatičnog čoveka kao što je Džej Ramadanovski, i što sam uspeo tu emociju na prvu da prenesem, da je ljudi dožive, a onda i da nekom svojom instinktivnom glumom, jer je ovo bio zahtevan dramski projekat, da je bio muzički projekat, svakako bi bilo mnogo lakše. Međutim, bio je ozbiljno napisan dramski scenario, tako da zahtevne su te stvari bile za mene, ali sam imao izazov da se nekako dokažem i pokažem i filmskoj kritici, i osjećam lično zadovoljstvo zbog toga što sam to ispunio, jer evo i na nekim letnjim festivalima, na mnogo mesta već dobijam nagrade kao glumac, što me raduje na jedan poseban i dirljiv način. Prikazan je i film Izolacija, triler o dramatičnom promišljanju života u režiji Marka Backovića, koji je pisao i scenario zajedno sa Markom Jocićem, a u glavnim ulogama pored Miloša Bikovića, Miodraga Mikija Krstovića i Mladena Andrejevića bila je i naša gošća Milena Predić. Milena, zadovoljstvo je što vas imamo ponovo ovdje na našem festivalu. Zadovoljstvo je moje da sam došla ponovo u Čikago, da imam sa čim da dođem i da se sretnemo u zdravlju i veselju. Pamtimo vas po ulozi Svete Petke koju ste zaista maestralno odigrali. Na ovaj put nam donosite nešto žanrovski potpuno drugačije. Evo, kažite nam vi o čemu se radi. U stvari, u koji žanr možemo da stavimo Izolaciju? Izolacija jeste neka vrsta hibridnog žanra. Mislim da je to film koji je dosta onako osvežio neku vrstu doživljaja šta je srpski film. U pitanju je jedan hibridni žanr, recimo trilera sa elementima horora, sa elementima drame. U naslovnoj ulozi potpuni superstar je Miloš Biković. Mi smo glumac Ivan Krstović, Mlađan Andrejević, Milutin Dapčević i moja malenkost. To su sve supportive uloge, znači male uloge koje grade tu priču. U svakom slučaju, jedan ovako zanimljivo, imali smo distribuciju od kraja septembra, kraja oktobra u Beogradu, jako je dobro prošao kod publike film. Kod one publike koja voli thriller, koja voli horor, tako da mislim da smo osvežili i ponudili nešto drugačije. Nemamo zapravo mnogo ovakvih filmova u našoj produkciji. Vi ste tumačili lik psihijatra. Kako ste se pripremali za ulogu? Pa kako sam se pripremala? Da, poštovala, prosto sam se malo, onako da kažemo, raspitala kako to ide. Kada tumačite neki lik koji postoji jedan protokol u ponašanju, na koji način se sprovodi neka vrsta profesije. Ali bilo mi zadovoljstvo što je dosta dobro bio napisan. Jedna tenzična duodrama i se dešava između mene i Miloša Bikovića. Ja sam ona koja ispituje, ja sam ona koja pokušava da razotkrije njegov lik, njegovo delo, i onda se raznim metodama i tehnikama služim, tako da je nekako bilo zanimljivo. I eto, nas dvoje smo se sreli u filmu Hotel Beograd, to je bila jedna rusko-srpska koprodukcija u potpuno drugom žanru jedne komedije, tako da mi je drago kada sretnem iste kolege, a da je to neka druga atmosfera, da je to neki drugi lik. I generalno sam mišljenja da mi glumci nekako moramo da vodimo računa, da se ne uljuljkavamo u iste uloge, da ne isporučujemo taj isti ton, jer onda se publika strašno zasjeti. Tako da je ovo bila prilika da se eto i ja nešto novo u sebi pronađem i na neki drugi način percipiram neku situaciju života. Kao i prethodnih godina, odlukom žirija dodeljene su nagrade.
Nagrada za najbolji igrani film pripala je filmu Volja sinovljeva. Nagradu za najboljeg glumca dobio je Husein Alijević Husa za ulogu u filmu Nedelja. Nagradu za najbolju žensku ulogu dobila je glumica Sloboda Mićalović za film Jorgovani. Nagradu za najbolju režiju dobio je Nemanja Ćeranić za film Volja sinovljeva. Nagrada za posebne zasluge pripala je Jakši Prpiću za film Bauk i Alenu Selimiju za film Nedelja. Nagrade za najbolju sporednu ulogu pripala je Mileni Predić za film Izolacija, te prijatelju i poborniku festivala Tihomiru Staniću. Nagrada za najbolji performans u kratkom filmu pripala je Vesni Trivalić. Za najbolji kratki film nagradu je poneo film Služba. Nagradu za najbolji dokumentarni film poneo je film Nasleđe kralja Trube. Nagradu za najbolji film dijaspore dobio je film Back to Life. Te nagrada za očuvanje srpskog nasleđa i kulture pripala je filmu Hrišćanstvo i umetnost. Jedina manifestacija posvećena srpskom filmu u Americi je uspešno završena. Ne samo da smo se družili sa porodicom i prijateljima, već smo imali priliku i da se kroz prikazane filmove prisetimo naše istorije. A direktorka Slavica Petrović je podelila svoje utiske sa nama. Sa nama je Slavica Petrović, direktor i osnivač ovog festivala. Slavice, dobroveče. Dobroveče. 11. festival srpskog filma je za nama. Divni gosti, divna atmosfera, bilo je iznenađenja. Kako ste vi zadovoljni? Veoma sam zadovoljna. Imali smo veliki izbor filmova, ovaj put najviše filmova do sada, 15 smo imali. I imali smo nešto što je najnovije, imali smo Nedelju od prošle godine, ali smo zato imali Volju sinovljevu koja je pre nedelju dana imala svoju premijeru u Beogradu. Tako da sam veoma zadovoljna da smo evo progurali 12. festival po redu. Ove godine i jedno iznenađenje u vidu monodrame, zapravo pozorišne predstave, i gost nam je veliki Tihomir Stanić. Tačno tako. Do sad imali smo samo filmove, imali smo neke propratne programe, međutim ovaj put moj dragi i dobri prijatelj Tihomir Stanić, koji je drugi put na našem festivalu, koji je poneo 3 nagrade sa ovog festivala, je konačno posle svojih velikih obaveza ugrabio nedelju dana da bude gost ovogodišnjeg festivala koji oduševljava publiku upravo i u toku predstava na Drini Ćuprija u sali broj 2. On je nešto što je nama stvarno poklon na ovom festivalu i mogu reći da je to je novina, jedna monodrama, to do sad nismo imali, publika je veoma oduševljena sa njim i tako da, eto, imali smo mi propratni program, jedan panel, jer smo želeli da obeležimo 25 godina od NATO bombardovanja, to je u ovoj godini. To je jedna ozbiljna tema, a mi uvek slavimo te ozbiljne teme, nažalost, ali ne smemo da je zaboravimo. Posle tako i panel zvao Da se ne zaboravi. Tu je bio gospodin profesor advokat Aleksić iz Niša, koji se bori za ljudska prava i koji je promovisao svoju knjigu Projektili pravde i svoj film o uranijumu. Svi mi znamo kako smo bombardovani, zabranjenim, osiromašenim uranijum. Tako da je publika veoma zadovoljna. Pred festivalsko veče smo imali promociju ove knjige, prikazivanje tog filma u Srpskoj narodnoj odbrani, a danas je bilo isto to u crkvi Svetog Nikole u Lajisu. Tako da sam ja dobila dosta poziva da su ljudi veoma lepo propratili taj događaj, iako je to jedna stvarno ozbiljna tema. Eto, to su novosti sa ovog festivala. Ove godine su nam gosti naša Milena Predić, drugi put na festivalu, jedna divna osoba i jedna jako dobra glumica koja igra glavnu žensku ulogu u filmu Izolacija. Biković je najavljivao svoj dolazak kao i svake godine, ali on je rasprodan, tako da doći će jednom, bio nam je pre 5 godina. Takođe su nam glavni junak filma Nedelja, Kusa Alijević je naš gost. Bila nam je Nina Seničar. A inače i Nina Seničar koja je bila na otvaranju, bila je samo na 2 dana festivala jer je zbog obaveza morala da se vrati u Los Angeles. Eto, imamo i neke goste iz Njujorka, iz kratkih filmova, film Back to Life, kao i našeg jednog Nikolu Jovanovića koji je došao iz Niša i koji je prikazao jedan veoma interesantan film o hrišćanstvu i umetnosti. Eto, to su gosti
toliko mi možemo da priuštimo, nažalost ne možemo kao na našim festivalima da pozovemo 50 i 100 gostiju, ali eto. I svakako moramo da pomenemo i odličnu organizaciju i mnogo mladih volontera koji su svake godine ovde sa nama i vredno rade, jer tako? Deca vredno rade, pored naše stalne ekipe kojima sam ja zahvalna do neba, mi imamo dečicu koja volontiraju, koje su u narodnim nošnicama, da malo podsete odakle ovaj festival dolazi, koji su ukras ovog festivala i koji vredno rade. I ove godine ih stvarno imamo i više nego što nam treba, ali nikad viška mladosti. Svi su lepi, svi su vredni, tako da nam to puno znači. Mnogo vam hvala, Slavice, i radujemo se sledećem festivalu. Hvala. Čim se odmorimo od ovog, krećemo sa sledećim. Hvala vama. Hvala još jednom.